Ni Sergeant Major Kabera Robert uzwi nka Sergeant Robert niryo zina menyekanye mu buhanzi ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana we w'imyaka igera kuri 15 yemeje ko rero yaturutse akinjira muri Uganda anyuze mu nzira zitemewe ari kumwe n'umugore nk'uko amakuru yagiye agaragara yakomeje kugenda abivuga. Yavuze ko yaturutse ku itariki ya 18 Ugushyingo ari kumwe n'umugore we yinjira ku butaka bwa Uganda anyuze mu nzira zitemewe ku mupaka wa Kagitumba, ngo yasize rero mu Rwanda abana be bagera kuri 3 bakuru ndetse n'uruhinja rw'amezi agera kuri 7. Akana cyo kintu mu by'ukuri cyababaje abantu benshi cyane ko yarasize uruhinja rw'amezi agera kuri 7 mu gihugu cy'u Rwanda ku butaka bw'u Rwanda. Ngo ubwo yavaga mu Rwanda yajyanye n'urwo ruhinja, gusa ageze ku mupaka Kagitumba mu nzira yagombaga kunyuramo asanga irimo amazi, afata umwanzuro wo kuruha abagira neza kugira ngo rero rutarohama arusiga mu Rwanda atyo akomezanya n'umugore we. Nguko rero uko mu by'ukuri yatorotse igihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri akurikiranywe icyaha gikomeye cyane cyo gusambanya ngo umwana, ariko mu by'ukuri we akaba yamaze kuhinyuza, akaba avuga yuko adakurikiranywe icyaha cyo gusambanya umwana, ahubwo ko mu by'ukuri ngo leta y'u Rwanda ngimukurikiranye ngo kuba akunda kuvugana n'umuryango wa General Major Fred Gisa Rwigema nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubwo rero yavaga mu Rwanda ngo yageze ku mupaka wa Kagitumba aza gusiga rero uyu mwana w'amezi agera kuri 7 aza gukomeza n'umugore we mu gihugu cya Uganda nk'uko yakomeje kugenda abyitangariza. Mu gitondo cyo kuwa mbere nibwo ibitangazamakuru bitandukanye byatangaje inkuru z'uko Sergeant Robert ari guhigwa uruhindu, ari guhigishwa uruhindu akurikiranywe icyaha cyo gusambanya umwana ngo yibyariye w'imyaka igera kuri 15. Nyuma yaho rero igisirikare cy'u Rwanda kandi cyahise gitangaza ko cyatangiye iperereza kuri uyu musirikare wamamaye cyane nk'umuhanzi kuva mu myaka 2009 wakoze indirimbo zirimo nk'iyamamaye cyane yise Impanda, ndetse kandi wari n'umwe mu bagize Army Jazz Band mu gisirikare cy'u Rwanda. Hahise rero hatangira gukwirakwira amakuru anyuranye ko yaba yaratorokeye muri Uganda, gusa nta gihamya cyayo cyari cyakabonetse kugeza ubwo rero uyu mugabo abyivugiye. Kuri uyu wa gatatu rero Sergeant Robert yagiranye ikiganiro cy'amakuru de Monitor cyo muri Uganda, ahamya ko ariho yatorokeye ndetse ko asaba iki gihugu kumuha ubuhungiro ndetse agahabwa n'umutekano wihariye, kuko ngo afite ubwoba bw'uko ashobora mu by'ukuri kugirirwa nabi na leta y'u Rwanda nk'uko yabyivugiye. Itangazo kandi ryashyizwe ahagaragara n'ingabo z'u Rwanda ku manywa yo kuwa mbere tariki 23 Ugushyingo 2020 ryavugaga ko ishami ry'ubushinjacyaha mu gisirikare cy'u Rwanda ryatangiye iperereza ku byaha bishinjwa Sergeant Major Kabera Robert aka Sergeant Robert bijyanye no gusambanya umwana wo mu muryango we. Rikomeza rigira riti ibi byaha bivugwa ku byakozwe tariki 21 Ugushyingo 2020 mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ati gutorokera rero muri Uganda mu by'ukuri kwa Sergeant Robert bikabishimangira uburyo iki gihugu cyakiriza yombi abantu bose bakekwa ibyaha mu Rwanda baba batorotse ubutabera mu gerero, ubusanzwe baba bakwiye guhita basubizwa aho bavuye bakagezwa imbere y'amategeko. N'abandi rero bashakishwaga n'inzego z'umutekano bagiye batoroka banyuze muri Uganda bagera bagahabwa ubuhungiro n'ubuzima bwiza, mu gihe mu masezerano hagati ya polisi z'ibihugu harimo guhererekanya abanyabyaha ndetse u Rwanda rwakunze kuyubahiriza mu bihe binyuranye. Usibye Sergeant Robert Kabera, undi musirikare waherukaga gutorokera muri Uganda ni Lieutenant Gerard Tandi Tindifa watorotse ku itariki ya 18 Gashyantare ashijwe n'umutwe udasanzwe mu ngabo za Uganda. Uyu musirikare yavuye mu Rwanda anyuze mu nzira zitemewe, ageze muri Uganda yakirwa n'inzego z'umutekano bwa mbere na Major Fred Mushambo ukora mu ishami rishinzwe ubutasi mu gisirikare mu gace ka Mbarara. Ku butaka bwa Uganda kandi niho abarimo Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya batorokeye ubwo bari batangiye gukorwa iperereza ku byaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Nubwo bimeze gutya ariko inshuro nyinshi cyane u Rwanda rwagiye rushyikiriza Uganda abaturage bayo baruhungiyemo bakekwaho ibyaha, nko muri 2013 rwataye muri yombi na Muyimbwa Shanita uzwi nka Bad Black wari warinjiye ku butaka bw'u Rwanda mu by'ukuri arenze ku mategeko kuko atari yemerewe gusohoka mu gihugu
nyuma yo guhamywa ibyaha byo kunyereza umutungo. Usibye uwo hari abandi Uganda yasabye ko boherezwa kugira ngo baburanishwe ku byaha binyuranye, ishyikirizwa 26 hari mbere yuko umubano uba mubi hagati y'ibihugu byombi. Muri Gashyantare 2020 u Rwanda na Uganda byasinyanye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha yasinyiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bane igamije kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi yabereye i Gatuna ku mupaka. Aya masezerano kandi arakomeye cyane kuko u Rwanda rushinja Uganda gucumbikira abakekwaho ibyaha binyuranye bahunze ubutabera no gukingira ikibaba ibikorwa by'imitwe igamije kuruhungabanyiriza umutekano birimo iby'imitwe nka RNC, FDLR, Rudurunana ndetse n'ibindi. Ikiri kwibazwa rero muri iki gihe ni ukumenya niba Uganda izabibahiriza ikohereza mu Rwanda Sergeant Robert Kabera ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana nk'uko byatangajwe na leta y'u Rwanda. Hanyuma hagati ariko nakubwira ko RDF nayo yari iherutse gutangaza ko itangiye iperereza kuri Major Sergeant Robert Kabera ukekwaho gusambanya umwana wo mu muryango we nk'uko bari babitangaje. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko kiri gukora iperereza ku musirikare wamamaye mu muziki w'u Rwanda Major Sergeant Kabera Robert uzwi nka Sergeant Robert ukekwaho gusambanya umwana bafitanye isano. Amakuru kandi yasohotse ku rubuga rwa RDF avuga ko ishami ryayo rishinzwe kugenza ibyaha MPD Military Prosecution Department ari ryo riri gukora iperereza kuri umusirikare bikekwa ko Major Sergeant Robert Kabera yakora iki cyango mu murenge wa Ndera w'akarere ka Gasabo tariki 21 Ugushyingo 2020. RDF kandi ikaba yaratangaje ko mu by'ukuri igishakisha umusirikare kandi ngo izakora ibishoboka agezwe imbere ubutabera nabwo ubukore akazi kabwo uko bikwiriye. Ngibyo rero bivuga kuri Sergeant Robert Kabera, mu by'ukuri umwe mu basirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, bivuga ko yamaze gutoroka igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi akaba yamaze no kugira icyo atangaza mu kiganiro gikomeye cyane agiranye n'ikimwe mu bitangazamakuru mu gihugu cya Uganda, avuga ko ahunga ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda mu kubera yuko avugana n'abo muryango wa General Major Fred Gisa Rwigema. Uyu nguyu mu by'ukuri wari uyoboye urugamba rwo kubara igihugu cy'u Rwanda ariko aza kwicwa mu mizo ya mbere, ndetse urugamba rutangira kuyoborwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Akaba rero ari byo bivugwa. Hanyuma kugeza amagingo angaya nta rwego mu by'ukuri mu Rwanda rwari rwagira icyo ruvuga kuri ibi bitangazwa na Sergeant Robert Kabera, kuba rero mu by'ukuri ngo akurikiranwe ibyo ngibyo, ahubwo aho kuba ibyo ubusambanyi cyangwa se iby'igikorwa iby'icyaha cy'ubusambanyi bivuga ko yakoreye umwana we cyangwa se uwo mu muryango we, kuko kugeza amagingo angaya haracyari ikintu cy'umwijima hagati aho ngaho. Ntago abantu baramenya ese ni umwana we yibyariye cyangwa se ni umwana w'umuryango we. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa muri rubanda, ariko mu by'ukuri navuga ko nta makuru afatika yigeze atangazwa n'inzego bireba ku bijyanye n'uwo mwana w'umukobwa wasambanyijwe na Sergeant Robert Kabera nk'uko amakuru abitangaza. Gusa kugeza amagingo angaya we akaba yamaze guhakana iki cyaha, akavuga ko bugakurikiranweho icyaha cyo kuba avugana na mu muryango wa General Major Fred Gisa Rwigema. Uyu wari umusirikare ukomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda zageragezaga gushaka uko zabohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Gusa ntabwo yigeze abigeraho, ariko navuga ko mu by'ukuri urugamba rwaje gusozwa neza n'ingabo zari za RPF by'ukuri zaje n'ubundi kugera ku mugambi wazo wo kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Nishuru rubanza cyabaye intandaro yo kurutererezaho amasaha 2 ku gihe cyari cyagenwe n'umucamanza. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yasomye urubanza impande zombi ziburana zikurikirana icyemezo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Colonel Tom Byabagamba yari kuri gereza afungiwemo ya gisirikare Kanombe. Ubushinjacyaha buramurega icyaha cyo kwiba telefone yo mu bwoko bwa Samsung n'indahuzo yayo. Umurega ko yayibye ayicomoko yaho yari icometse ubwo yari yagiye gusomerwa urubanza rwe rwa nyuma mu rukiko rw'ubujurire mu 2019. Buvuga ko bushingira ku mvugo z'abatangabuhamya bamushinja, inyandiko na raporo zifatira zakozwe na gereza afungiwemo ndetse n'imvugo za nyirukuregwa. Uregwa n'ubwunganizi bavuga ko gufatanwa telefone muri gereza bitagize icyaha, bakavuga ko basanga nta bimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza bigize icyaha cy'ubujura. Mwiburanisha ripfundikira urubanza, Colonel Byabagamba yabwiye umucamanza ko atari umuntu wakwiba utuntu dise duto tw'amafuti, agasanga icyaha aregwa ari cyo yise ko cyakozwe mu mugambi wo kumurundaho ibihano. Gwe n'abamwunganira babwira urukiko ko kuri iki cyaha cy'ubujura bwa telefone n'indahuzo yayo cyagombye kubaho igihe hagaragaye utaka ko yibwe. Bavuga ko abasirikare bamushinja ubujura batagaragaza aho yibye n'uburyo yibye telefone na chargeur yayo. Raporo n'inyandiko byifatira byakozwe na gereza afungiwemo ku ruhande rw'iregura si ikimenyetso kuri iki cyaha. Isesengura urukiko ruvuga ko rwakoze gusobanura ko
kuba mu mabazwa y'uregwa yiyemerera ko yacomoye telefone mu rukiko bigashimangirwa n'abatangabuhamya bamushinja bivuze ko yakoze icyaha cy'ubujura. Ruvuga ko ibyo yafatanywe bihari kandi ko byanakorewe inyandiko yifatira. Urukiko ruvuga ko atari ngombwa ko uwibwa ari utanga ikirego, ko ahubwo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bugeraho icyaha cyabereye bukagikurikirana. Nyuma y'iryo sesengura umucamanza yemeje ko Koloneli Byabagamba hamwe n'icyaha cyo kwiba kandi agomba kukiryozwa. Mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko guhamya icyaha Koloneli Byabagamba no kumuhanisha imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga, bugasobanura ko amategeko ateganya ko yagombye guhanishwa umwaka n'igice n'ihazabu ya miliyoni 1, ariko kuri uyu mugabo ngo nisubiracyaha. Ni mu gihe Koloneli Byabagamba n'abamwunganira bo basaba kurenganurwa kuko ngo aregwa icyaha kidafitiwe ibimenyetso. Nyuma y'iminota ibarirwa muri 30 icyemezo cy'umucamanza cyaje kijya gusa n'icyifuzo cy'ubushinjacyaha, yemeje ko icyaha cyo kwiba gihama Koloneli Byabagamba kandi ko ari isubiracyaha, bityo amuhanisha gufungwa imyaka 3 muri gereza yiyongera kuri 15 yakatiwe n'urukiko rw'ubujurire mu mwaka ushize 2019. Umucamanza yakuriyeho igarama ry'urubanza uyu wigeze kuba kuriye abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko aburana afunzwe. Mu iburanisha rya nyuma yari yabwiye umucamanza ko atizeye ibizava mu cyemezo azamufatira kuko ngo no mu manza zabanje ubutabera bw'u Rwanda bwakunze kumuhimbira ibyaha kugera ahanishijwe imyaka 15 y'igifungo. Urubanza rurangiye Koloneli Byabagamba yatse ijambo, ariko kubera ikoranabuhanga ribi umucamanza ntiyamwumva. Yavuze ko niba bashaka kujuririra ibihano bakora inyandiko ibumbatiye imyanzuro y'ubujurire ikazashyikirizwa urukiko. Ijwi rya Amerika iteguriye inkuru ntiyari yakabashije kumenya niba Koloneli Byabagamba n'ubwunganizi bazajuririra ibihano. Twavuganye na Maître Valérie Gakunzi Musore, umwe mu bamwunganira mu mategeko, atubwira ko atari yakabonye incarubanza. Avuga ko azabanza akayisoma akanabonana n'uwo yunganira bakabanza bakubiganiraho. Koloneli Byabagamba w'imyaka 53 y'amavuko yigeze kuba kuriye umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Mu mwaka ushize 2019 inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, zimuhanisha gufungwa imyaka 15 muri gereza no kunyagwa impeta za gisirikare. Ni ibyaha we na muramu we General Frank Kanyambo Rusagara bavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Koloneli Byabagamba avuga ko bazizwa bavandimwe babo baba hanze y'u Rwanda batagicana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, barimo bwana David Himbara mukuru wa Byabagamba wahoze ari umujyanama wa Perezida Kagame mu by'ubukungu. Ahabagira ubusajwi rya Amerika, 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 ahabagira